Ka Federation Khasi Jantia Angaru People Benthor Kra Circle Hakastep Artar Jeliu Hajar Arkusau Kalayo Banbat Arngut Gibriu Kiba Kayudrok Hakmat Jangka Kerdop SRGT Hapulo Nakalenti Banlet Shagofling. Kadai kajing yo obat kadai hadin kajing budi nikiteki arngut kiba suba de kinong di bat nok hidrong. Hadian kene keseng kelak kene elut ikitiar bat bilor drog bat kerdam penperayaki. Nakaliang presiden samla koridor lengdok nong kendri ulo ong bakaseng nakapor syakapor kabudin bahaya kajing don kinong di bat nok hidrong. Henry hadian bala yo kem lada IT syagibor an beripet kam juyo i bakan ler kam Kumta hakan kekanti bamenta keseng kambansi bansyuthe no Syamadan berkerdam napang ki bitor kabapendon kam bantheb hidrong. Kasi itu tiga betul. Ni hadis Syah kumba kuat betul Syah mo bawa benda mesti bila yo kubur bila yo komplain hadis Syah nanti napa klub nak bahap ani po senong komplain kan lo bila yo ya komplain bagi don kita tu kan ingut kena ibasong hati bitan pendapat nanti lap kami ke kelau pada nanti apa ka senong jungi po gol kurs nanti ajar jong gol kurs de pendapat antu si dan kena di banyak isong tu banyak di ini ujat jingdi drop dan menendung dang yo ka video bagi dang ya dong tu tinggi dang ya yo i tak komplain tinggi dang kadang dang ya penbaik aku nak kalian seng bo na po kontor Kra Circle FPGGP ni penbaik bangin lepet antai anda la let antai ngilap itu kena ngilap itu kena ngilap abut dia ngilap ya abut dia mo bangin ya lap mono bade kita ki baya le antai kita kam dan suki ndala atan ndala ya penplai kita kena yang ngilap pada gini badi pada kan badi kan lo saya penpat dia gini badi iyo penpat baka pisah kendet idon baka mobile up to ini abot tinggi obat ni akan ni kami gate dengan ni SRGT ke parking lot apa puluh kan tinggi yo penpat baka information apa kita kena di bang yo obat step kan step iyo obat abot tambah kita di bersudi nama lembah kita komplain ke bawang mak ya pi haka suwa kan bawang pi suwa ba gidon kita kena dibaya di stasiun lendat mengata kerok tinggi lembah kita kan dok di ban tinggi let ban aja senang iki bengin ban bengin senang krau tiru apa Henry undala bat iki tinggi yo sekali ke komplain ke ba setei ke balong basa kini mobile nak kok ti saya undala let pada tentang idang banyak nanti nangnya yang satu kapor ni yo ban bat iki ni ki argot pada kan tiba dia pada kan kini gini bade ini gibreu kat kong kajing tip lung tuwi kena bagi keli mangi te kidai na po langkerdek dah stage po langkerdek ya tanpa utung gai pada uang bang mentah yang sawir kat sabalap kan ke poi yang kat siap sama mulai uang mentah namar bang nak kapor kumangi i mo kadang i ai kita ki yuru bang bonsian ngimi lerkam kita ki jing train kita ki buat ki babat dan rei ni simno yang senjam mentah sini bagi kuat bangin hakmat yang kisah bagi suka ngin tempat gitu saya akan kut hangme deh bajing iu bat ngakapat lo komju haju kapor kuat benbuk jing kapat pada kumki pulet lada lek si iyo iki pisah jongki kinong dia lek si kumba ngiyo ni mentan iki pisah lek si kato kapisah kilak man pentelon no kumi gitu gi bakwa ban lek rehab ban lek iki kan long kilak ban pendon kam kata ka bentah kan ya lada ka don kum kata ka iu kan long kepat naka liang ka pulis kepat dan dulu long bagian simpia kata ka kam bagian lek rentah kan long pin ajeng nyarap no kumi gitu pisah bayo kan kam ajeng nyarap gitu bakwa kelas sisa kan Keceng nu ngakop lo koror mingdo naka FPT pro kalau yang bat presiden mengai ni general secretary chief organizing secretary bagi vice president tigon halor kan ni ka jing obat ka jongi te ka baningkong kuat banbuk ka jing maham nak kalian ka jongi ka pentor Kra Circle FPGGP kuat banbuk jing maham ba wat lada uslap ne wat lada kamit ka yong ne kalau kumno ru ngine terai borba be ngila menrat lingkong iki jat jingdi ba kumju iki ni kinong dia iba perung senong jungi dalele ru long nakaliang ka seng teng inom aila bakin wan penrung iki ni jat jingdi senong ha